Kenya fro. Okay. So osa. Mu dura no panwumre. Awia adeche wontinka se osa. Aso mi medor ma ade ba ko se mintua we. Yes eni aduan we. Hwe John si obi na yem. Ese no so kura mintua na nwa. John de sentia ngom. So we dura se wuchi wotu dabi. Se tire se yes minam eni nkoma dabi memo di. Memo afini nyinagu. Ba fi 7 days nso na utase wo hwe. Ofi a wo de ade padan se wo set time. Memo afini nyinagu. 7 days nso na tentan bi wo ma mo jo ho me 2 days. 2 days no wasa to aso. Tentan fi ma yedinkunum. No okay. Nana Kwame etwere no anafom yade no. Empempi amanfo susu se yesunsu yade ansa me ye ho dwuma. Ana se no yade. Ansa so me telefon tie wo ba. Na mhwere hu moni a. Chodi akwa nem ye hyamensa. Ebi o do ba me da ko pum tam yo se da say. Yetuegu. Me so hum ayin hum enti wo ba wo fie le bebra me fie be so nya le bebra me. Wo le fie le bebra me a. Wo ba so fie ni na dia bra wo le bebra me a. Wo de dabo be ma. E be kan ho. Okay. Na me afie me wo be sia me twa ma na dia sim. Wo de sim na mo opoje okunku mo sin. Na me kuma dabo ogu ha na mo jan wo huru onim. Ya che se wo yi yade. Na me yi yade no. Na afie ma wo ni nyagu ayin mu. Na me nyanya kuma bo so. Na oba mi nsuo mo. Na me de akokọ apra ho nyan metwa. Ofa ya ne te se yade no. Back to sender. Ofa me otojem kra bra me jem me. So I will do a horse to Jim. Oh, boy, ni adru. Na de. Ni me no so what to Jim, what to zoom. Na me de me da yim no be na de ma anyi na eba. Eba. So eba. Enti ya de pa de se stroke. Se asma ba. Uba me mo odru. Se emaya me mo odru de ko fridge mu. Ahama me mo de ko fridge, uri ko fridge mu. Aba me mo di aduane a udi eba. Eba de no. Asuma ya mama etechiri wakoma ho a wakoma ntumi enspread na ho chiro nti me posana hem uposana hem aba no emfa hwe de be yayi be fizi nti wuri shema aba no oposa no waka 5 minutes what of toka se amaka chena no ma obasana no biom me so mpese obeto so mpipi na bakese no kase pa be fitoka wa firi nyinagu na kwampo so de so tenete obi ba no na ayro ho na o ye mobo so na de ba ko so be ka telefone se mi mo se me pesa no de wochi mi chi mi nyam na de ma me o sa yar sa bank sem tuo me ka che muska me bo so ko fotu mi se muska mi se hu ne pa mobo na ska de kakra ho o na da be mi na sem tuo ko mi liru sem ni ska ho nya fe oba pe oba pe ba bia unfie ko na mi ko se mo se me hu de che na me mai bi okay obi me wo me duro aja okotie mu menya ne na nyame do menya ne na obi busam se mema duro se kotie ne tafom kura me se da fo me modo alopa awia me modo alopa nya nyime na ansori a ofa pedro bibidi che bibi wo che ebi bibi wo che me hwe ne bibi ne so ka utran cha alba ya enti mo se mte 3 years ajam ho ne papa efi se ade ba ko bo se adwompa nana adwompa doctor ba hanu komo no ye manisi preko awade na unya nwade ye na kanchima me woma 12 and also me friend me baba akon firim enti aka 11 watch mo ba ye ni bi no watch mo ba ye ni bi no enti aka 11 na wo obi onu aduane ma ode me ma no okay me ma ni aduane je se me nyom kura amba abam che o me ni aduane na wo timpo bi se da achi bi be ware sai o me ware aka ma miensa aka ma miensa mewo doctor ko be pe oh ja mewo nyame ne hwendipa doctor je say memo omo ya mre nyina amra aja ya kan na pese mde do be gum ha na kam feel pe bi obi ba na kam je kotra de ko me baba na de bi ba ko ha me de bi ba so aja me ko aboche nya mo fako so ye la ma bi do chairman na apia de bi no na da romenti enkrofo nim papa so the idea ekuro na nyame achamache de idea bie no wudi bi ma maintenance idea ba maintenance ne infra de na me ma me ho ma ya ma me ene obi bam ho so wo fikasi mo bam ho me hwe na me to na me te fe do man enti me hwe ne china so
me he ne kire etie result say eyeden eboa no ebe boa no so wo ma ka cha me fa ma no be boa no so me na chema eduro ukwa ene se me fre ku mewu me fre me mu de me nya na fre ku ase mfa me ma ga edu ni ba ko o baba so nana enti apart from any frad dear ya die bia wa sa so o ya bia se abdad bi hwan aja je pum ya me so na ade ba ko se me fa se na mo me mo se no se odo se wo wan antu mu sa se kwa ba so me ya wo no so over ene enkofu bi ba me frɛ won e obi egbo bi ko se hwi na skeni bi ta chiri me ye from on by no wo me hu nye dwan afi wo me da bi nyi nka no wo baba enka no wa suma mo se hwi o mo ko se hwi o mfra ben no mi no ye ho ade wi nto mo ko se hwi na je won se ye mama bu wo baba ye hu ofa wo ba se so yenya ba si abadam ka mo se edem ha nyina ayi wo se tv ya hu tv so yi se kakra bi no mc afo ya mo fa wo wan no so se kakra bi no oba wo wan de am na me ene min shu ta ho min shu mesmo no edina na konkuruma na da roma na wo bo duma se konkomo fo jan so nana ma bi ba me ho nansen na o masem o mo kan nyina ne se eba no de ko mbeba bepebi na enkonkoye se ebekwa akoye se nsuo ne nananom anan eja me mapa ma we nsuo no ma odi am yes wo bi kra fare yi se bibi to se ayi wo friends we oh nsuo tepa banye ni ma bebe fe kama na busumba fe kama na enwi wa shi o mo so ene kra de oji ahyenso no na wi ahyenso kra ha ma boji se kwa ejom ga me bani o oni we untintie musa so me chem wo fare me wo fa asare ko fie sare wo tepa boma okay me chia me mladu me ne yiri ne menyina me chia wo no o fa nyame achwa chede papa nyame achwa chede papa ya de pa mi hwe bi da enye nifra na se takwete so no so 3 days me kra ni nyina fri so te ete de me kra fri se obi ne ye fra de me kan ko nyame mambi better de obi ai me dan be 0246 24 13 13 50 0549 54 be se me be kasa kakra ya ne Dr. Nana Kwame Aduna okọ agrek wo mase ho na bekwa ko na so ne no na adwuma nana eye no anu ode papa odofo nana namba no egu TV no so wate yemfa na ohaw ne amane bi edaye so medika gradro se ama me ne wan se yade pa benya wa yade so dia Dr. Nana Kwame Aduna na so ye na kwa benya sa ya yade akonkro no na mpe yade akonkro no yete yeto mpe hwe mo de mfamra nana nsa na wo bababa mu no dwumadie be na wo wa no omudie wani mpe kwase bu se papa yeso wakan be ra ho so enfanto so twanto ofa baba samano wo pa baba samano so no wuo de nye wuo pa de ja wuo de min so nkura mpene ye be mana kanokore be kanokore so no hundu kuro mu nti mese wo de onya botre nyame ne di ma wo nyame ka sa wo obi pa ka sa wo nye nyame ka sa wo ya bibie no bi na chese nana ewom se abrante no akofa ntitimu ababusu anim ama abrante kura no obi a ose yenkokum obi de ekwa se na se mketo di ni wa busu anim na se de no kura bedadi ntino ye ma wo ano koboa ko se o se che duma se ye de se mi si wo mko sehwi no mko wo mko sehwi ahinsia wo mko sehwi ko ye adwuma ba ko se bi de janye o asisie ade wu ni pese ayi mse no dia na uyonku di ska ebeje awurade yakopon enyenye ya sem kada che me mo akwaba na odin de say acha se na nani ho na ahwa akire na naso wono de ye musa se me fa se na emra na nkwankwa no ahwa na nani ho abunso mo je fa akire enso omonye sa sanse dodi akire no sua dodi kan enante na na mpesi kasem na akoise obese aduru no anante mase kada che de ode kan ho fa ka ho ne akoye nem ya na ye pike course ni bi
obi a say me dem akoya ma ko ma minya anu ye nti me dem abre banana ebetimi ahwe me nko ade a ya na e wo asemi sei ye pe wo ma on se ba me na na ka say me papa ka say o yare mu odeni den unni dibia bra ye wo ye no be konchia nya ye nkrata to so enu be konchia se ne be ya wo be gie die nti on se ne ye say batekeria do so am ye nya de ye nya kremo papa enhu no papa o ho so ye nhu enu na ma dudu na emu obibidiro bra unya o yare eduko a na so unya o yare ya na so unya de anu odu o ban papa ho a yare na emu odene no a wo se unyi didie no ye pa ye news ka no ye hwe o ma ho to wa na wo tua de o pese dodo charge na e be charge wo se ni e be ya obenya gidie nti ebie mu nso ya na papa ka o ma me mo am ho se me mo am nse yi no ye sere mo ye ntete so na ye be jo ya wa ya hwe eno ni hia pa nam papa sa ka awoduru so de amanfo busa papa awoduru de amanfo busa papa awoduru bokuna mane wukuma mara wukuna hwe nsu ahwe se doctor sin nya kura de memo ahwe mo se media is different 4 days na onyem yaye na dia breme memo metutu odu ama wo de wi atade 3 days 4 days no why come ene duabo ya bondu obi ya bondu obi na sanne so for mami bi akro onente me don wo frem se ne fura ho kakraka na so o si duabo mo se mami o si duabo wo na akra nse o so dan na obi de kosu ya bondu ahwensuom ena man bai eja be kitchen yakopon me se me dan ye san papa be 6:30 nya dan se mami ko phone no me dan ye ena me ko dan so me de fa me de so tuku no huru se na phone no twen ya video ye wa na funu kofom afi obeta kunyo we sia o se o se bibi na me yam afi o bibi atwafun mu eja yo me de we video ha yam ni yam na duna mesre ya na bibi sa no ya na ye meho ya ma ona no enye no mfonyini kakra bi wo mo yisu ayi de bi wo ma yisu bebe bi wo ma yisu asomaye sene na meka no enti se obeba no awo no oba bi won so wapa wonya eno so oba ye no ebeto nchia awo na aba no abetom no na waje adi sese no waye dai won so na waye ho hyehye ye ne ama obi wo se machinia saka sa no mo ka bi se doctor Nana Kwame o ma ya so ye ensan ko no se ne oba ne da bi fi kwa so ba wo se okun ne da okun ho de papa edu se record ko foma na ho de ko foma na ho ba aja onyam na ho de no ko foma wo se ho se na okun ho de no ko foma na okun ho beba kasa ka di no na se ka di no o se nso se ma yo spread the short na spread hwe sebe ma no do mu kun da na ho ba fa second to se ntum ye bude nso na spread aja pa o so ne ho ya ba no de saka ntum wo fa saka bu ya fa saka guru ba me ntum se ntum ye bude no ba o se spread mama power mo say okay pani mo aso ye ne wo fa hian kasa ya so ye no agrek enzima agrek wamase ye ne enzima bo muti agrek wamase kroni emienu wan hwe ya ebe ye kromo ase eni o wamase ha ti agrek wamase ni mo manya kromo ase wamase ho de me ko se Hubert no 1992 wono na me koto se Hubert ya sa susu ni si okay isi ya sa na me koto nchina mo ufo pokuara o se o si Hubert ya sa susu ni si okay I see na mesema yie mia me hene uti fo brempon adonya hene e fe ne je otoso mienu o se de bemfe kuntukuru ne chiame ne me wa kan chiragu baduani siso da se abutu ama ye furu koton pan e be ye busu ye be wuro mu ye be wuro mu ba ko e be wuro mu emu 3rd and 4th and ye dem betu mpamo de jan kwa na ye kosie no ntim sa do fo se mamra meboy mbeta ye chi ye nya mi wura no kwai yale Dr. Nana Kwame Aduna na etwen komo no eno ti no ye bre no ya ye kakra wo hode kakra wo an pese me de so tiefo ni adofo ni ahwefo no ye nhihye ye bi se oba na se o ka se o tie ni opemso ntina o de o ye de e ba ya ye won hihye ya de be de e be ma
nti eno nso oba se sompa na utie ya sompa na utie ya oni Oforisuo na utie ye dia e o se ye tete nyoma so ma ye ma nyoma so contentem mo fidie de ko akiro papa over enya asem ko tembele ne mo takwa ne ho de ene over elibo nyina ko akiro papa elibo nyina ye mano ye mamina o telephone no ja fidie no nya asem ketewa ye be nipa be se 8 na afre edwane ko akiro nti me program from two program so ya do beto so ne marketing for no ebe ka kire me eno nti no nyame adom o kira ye be ho hye no pia na da bia na yabodin wa ha onza amanfo adwato ni ni eno so ebuo nko eno nti no ha ye kwa ho nyame ya atom a wo kira no na marketing for na di hodwuma ma wate ye den ha nyame be man so wo do ye pedabla wa okay kwa mensa so ho na breakthrough me frɛ so na no kure nadi abrante no se kire duma so ye noma pet obi obenom se didi watembia no pa didi bia na so twane ma omo no ya se me so apetiti fo mo no ya na me ka kire tie fo ade hia wi asase so adwempa na me so no okay nana kwa me fa na o ma no atudwa na ye nkonko ye nim 0246 24 1350 enu ye normal call and WhatsApp number no okay abrochire phone nti obi wa anye so ofre normal ya na ye nti almost number ni ultimate send audio about WhatsApp ultimate chiro kra na audio no ye betie okay and so enu so ye 0549 94 enu ye 0549 549494 Auntie Vivian enra ofre me free Germany abrochimam na also pe na kwame adu na WhatsApp adwuma de we won ni agoroko adwuma kora ba obetie YouTube ntimesrew se number no 0549 549494 nene na kwame adu na enju obi oyere wa kontuo mu abrochiro se hinu wo de yetumi de yemane me de bromane me kopose fe kwa kwa ne yetwero adrundi ni se adrundi me kwa me de kwa ntwero so me se de me nuo kwa ye adwumenti ye de bebelo se pa wo odi ne ye bebelo okay okay yene na kwa me adu na na twetwe nkomo no wodofo nti ka WhatsApp number no se ka ubeye audio kakra bia na wose nana mihia we so ka ebeboa papa eno ti doctor nana kwame aduna na yete no enka no eno ti yemfa ya haw yamani nyina emfa enkodan doctor nana kwame aduna kwame nsa ono na obrayo kon asem asem papa obrayo kon no enya asem ketua kora Kwame sese afutuo bai na wode bema nkrofo bi o mayo ma adwen se ntwanto so ombetwa asem ade ato amanfo afutuo ametu amanfo ne se wiasem no kure ba kope una mafa no kure nanti na se nya no kure na mede nanti na se nka bi asem no mpo a akwande to me so no eye no kure a nka so kure na to me no nka mi wuwi fi se obi dia kure nu medie no na okọ nti se ka kase wi am ko sha ase ma Yankopon yi mi free mu no kura ma ho se enukure wo de nante a eboa wa nkasa me de afutu a metumi nua ma ne nua mema ne nyina fo se obia woni unia kasa hwe asem a eye nukure ne ka chen na akutwa nkontompoto no so a edi nso hwe bebre no ebi a de sa nso hwe na de bebre no won sunsun so aso obi a wo benya na kire no ebi a won tia ase na so ne free asem bi a wo de wa no kan fi sempanyimfo se anu odi nkyene di mokoi eno aso na ekofa asem de breye ti woni unua bi ya dia hwani yi kakra me de mekan na nsem ne de yakasi e bruso a bebre ne be san ba na nsem de bebre ho nti me be pon adwuma de mechia me bra panyin Mr. Yebo asofo Yebo a overseas otonua wa hwanuam mechia o ma hima amada ko a bomfa ma France bomfa ni aba Linda ene ogre ani enuamfo ni apia no ma no mo efiri hwanuamfo nyina omo tie opa omo tie me anya asanketo a na me adu ankomo ndie kasi eto aso a nsam de bi o bebere we de sankiti tinyame adu e beto aso enti kwame ansa na ambekọ no eduru ba bi a ya na onua no wa abrochi no tumi fe no kakra
oh me ho an ho asem besi mitrim pa na ma ye din ko wa ka nyini me am say enti da bi okra na ma fa ho abukakra oh me am say bla pa se dem ni bla ti pa nipa da sani ama bla bo san bi ni wura mu ti sa dia na hwe enti na ma ja wo asem kan na ma ye din na mitim okay ti Kwame abrache kire se mo me de be ma na anwume se ehia wemu na sa ho kire bi ba so a enka wonu aduru mani age sa akwa ne so pa so obi a watutu kwan na ka wo boafo somfo na akokoba ne sei no kafra wate na nyame ya dom adwoda Sompa Asem Mpe Nipa court Prophet Joseph Mensa obeba fie ha Bible no kwafo na mama na hwem sa asem no kan ana wankan obra obete no America ho no ote a obehu semfom so bi abala no so na wodro a woda so wode ma wono e be hwese Yakobon one na yere ne ma nyina me dan opo ma sem pa na odo no beba ye ba be hwe kwan na akwa na be kan no kore no ba be kan no kore so anyom be abepam no wo sekire dwuma so no wono anu bi bebo na beti wo se friend say ya tawia enti Kwame kan akoma to ye mu ate nyame ewotumi ya ne Kwame Mensa sesia no na oye boga sesi die onye boga biem sanse nipa bonni bi akotete one ne nwia ko behwe no entem ya asem o ya asem kasi wei ayo bra yoko intwanto so bra yoko ya asem omna samwa ya yamfancha kesema yatifo second year ya baswina enchia wo mo na menchia na pramso hene na menchia amakom friends of amakom dora pia wo US dora mechia pa miao amenko me kuro mu dwaso sante achi me dwaso okay afi wo mo so aye kasa de yebeka no omutie koka no ya na papa ewo mu no ya wo mu nka okay ni mo munya se baby kakra wo beka no matwa ho no mo de akoye o black eno no hu sa no obi ayobi anye hu o maybe uze na me kan sembi se eye mfaton se ne na mafo abasika o munya dwe obu onya sika na me kan sembi se yekrum opani bi no wo sika pa sa ta dwa so na light ni ho no ono ni dem na dwa so manyina ko tra wo TV so obeka ya o ka so bi yimframa bone kra na mo yesi esake mu nyina no je nyina na me kambo papa na baso obi achia no sa obi akochia no na me ho no mo de sebe kwa ku yenye no tra intro no ni enclare home free ho na unya na pepepe ya o kwa de no kra bo de se de no ye hu abi hwante no de nya yasam kra ya on se asem bi ye nkrabia na nkrabia mu nsem no ye hu hwenye ye Onse tetefo no mo no me de bia me kan nwum nya ni beat enwum bo ni beat de but ya na no mari entie mu nsem no ne fa bo bra enante wiase asem bi ye nkrabia na nkrabia mu nsem wo ye hu hwenye ye adibu atwase ye ba ye wakasa bi o bible ma ye ne ye kama ayen o abibi amasa ade anke hu nyankopon ani monyam aburofo sa kasa no omo nyimo bide yo Mesiya wakasa bi o wadidi na nam na so yesi due ni kom yankase due ni nam broni sa kasa no wanim o fama nyame broni nim sa de no nti o mo de pepepe yo ena ye adwuma nti de bia se obi bi wa brochira na okodi ntro kire na wo mo mata brochia chepa no bobo udin ofosuo na beka ase no wa frɛ no ofosuo mete wo na beka ase o ti abrofo o mu nim ntro twa eniti na ma o mu kuro no ekoso no ye wakasa bebie wo Ghana ha yenkwa ne ka kire yen enya hwefa manyame yenwa yi kasa oti azembi wo se Yankopon se yemfa nche na de wedi obede na yaw ye wade bi ho no mo a nipa na ni da ho pa yaw wuti asesi e na sabi ma hwe wani a na pen ye da hwe wani twa ni aka twa se fa manyame se so brantie na se ma wo ken na Ghana ma so de ebinom dodo na enoma kose ya hwan na betra ho okoja no Ghana ya ma bi ma ya no motia situation ya nwe ko mu anza na yire one ne to no de wo kan won na kan wo se te sa de a na ne kura so sa wo kwan bi so bi ko ya hu bi pen ne namfo ne ba ya no ma wo to na e bo na so se nko garanti ase sa ta na no ma nko yie eno ma ko ya oba nko nyawo e wo kwan bi so adwuma koso sika wo fie
so na dafu bi bebo na so kura na onko hanso no onko kwantabisa ne kweza we yen kwantabisa anyono ekomia baby una ekomia baby emia okay Asem Mpe Nipa kwanta kafra oh yaw enti ya wono ma bi ho no ma se obi ma wano aduane bo obi change your destiny wo wiase a yaw ekwan ne wa how wa ma kwan e tententen man ka sa asuma nchom se ohie ni kwan wa ohie ni e wo Ghana ha se ya wo to efie mu nkoyi a sika ni fie ana ya wo beto asase so na mobi so na sabe wo yie die bo na wo sa ba zero wani mu kwa wa anokwasem ya nyame ampata wo be hie omu okra because adwendwen timi kum nipa aweho timi kum nipa na aweho no so mu nsem do so ebi ye nsanom nyame ampata de kura ye firi a ne de ato so emu nsem no nkasa ne sebe wo yesi wom enwa be ma utasem be obewe no o se edum be bi kwa na me kai no ma bi se na twabi na ye refi na firi ensa ya de bi amuntie ne yiwo so obi num nsa na so wonyaye a ana se wo kan wonti a ensa ya de bi e ba wani so won hwe ya edan papa wo kro mo nyina na ye so papa de a timi yo de atu ani so na asan jawa re wasa top shamani a wakomuni abeni a wakonyame apata kra nkwa hwe ne nkwa hwasam a woka ka ni animu na twam na azre na wachi no atwi ni pese wakum nipa wo na oda so tiase yawo ensem bebre nemu ye besre nipa bi wo no mu a o ma ye o mu se apebiadifo ne ne abomofo nam obi a wo pebiadi bia no ne bomofo na edai ekọ ahayo na one ne ko nyina no no ka nsem because wan ka nsem obi wansem anto no so a ono ne nam ne ma ne kese iti asantefo ka se apebiadifo ene ne abomofo nam teka che bokru wo mu a ebi mu wiase sai ebi wo baabi bebre ye bro no so ebi wo ho ye fie mu ebi wo ho baabi adwumam ko adejai asori dem ko ebi wo ho elder way ade a wakoye nipa so mesi ade a wakoye wo kasa na nipa ne do na so ate yeso ya bibi for de ye kira no ofosuo me no ti asesi ayi upa ma obi mfa wasem enko panimu bia ni mu adwuma mu a me kasa asem se wo ye panimu na wadwumam na wan sebe wan fo wani antofo mpa de bia onkura nyina be kwajaw okay eti asem we ni asem a are but ye good se Prophet Joseph Mensa e me de se wo se bia ye kan na brand enso ye kan ampa se wo kan ya ebe pie se wan kan so a ye behwe na afi ne bra no so ne ahwe na kwan bi so ye ne na kasa se bebi akodu bia no adwobre wo yaw yenkwenim okay eyo bra eyoko abrabo no ne bobo na asem we no ama abrabo no aye bona ama kwa mensa sanse de ko ye ne boafo no e wa asase so no ene nipa bonni bia kwateto ne ntam no nations anko yaw ya na aweho na asefi mu wiase abrabo aye bose nke nipa asebe udidi abema ni biadie nanka woto ana ne nsasimo sebe otu na ni ntu obi ani manka won chen no oba na se nipa ne betena se one day ni o pa wa enyanti onwene da ache a won ne wo ho na wa ende o career apetesi se ankofo no an kantim oguguru tuo na wonsuro Ghana mara wo be ye ho bone petesi o na brabo e bona anka wo be sra petesi for 50 pesos se one cedi free me e chese mfa ma ndizo abana me a wo be geme senten ne mame a ade na me hutimi ye wahi na wa wo anye wahi ze wo ma obra wo anye wahi ze ondimi ntonsa ma wonom wo anye wahi o ba menu mu ma me nso nim ba bia mfiri ba nim pressure so me na ntima anto ama wa enu nti adofo edome na akwese me a kire wo se ma no aduane mo me yangofo bebire aye nipa adi ewu pen eye niam sei na de baaye senga situation okom ofiri mu fi na otu nani hu se ona anam ho no na nya awurade ne be kasa ache na akwa bi onya asem ko court ono wane ko ofuo yawo ene wo hu akwa bi oye ne mobo na ode agya ne se ti ko ofuo yi kakra kra de atini ye nidi na wote ko agye ne zo pe akwa na za akwa ne so wo dodo ene ono ache kokoo nim o che kokoo no se fafa fa he oma na se oteme de na won kan ho do ti ha na ma hu se no nso ye osika avede omu che wie ya agwa yi didi wura ndi aso opia hye ko azo obezo ya na ne de ne be kese omu nti ase no omu de kokota wose yan
o de maame ye me enche ne ye doye na o ka kire me se ye do na se ewie na me se me na mbre nti obekye miensa na o ma mienu no afa baako ozo ba ne ya do awie man ni gina court adaka was hey edu ba za na de hey eni pa so ya hey akwepa nya court me mia go wa sorry zero koto ya so ya edo bebi da ha di pa ntrola wo twa to so ya wan hwe ane aba ye ne ye ne ma bebire ye ka cha konkonsafo mo abrabom se omunya ni da ho kakra etomre bi omunyi wo mani ma asem bi kakra no mankofo abrabo ye mobo ise papa e wo ma when onum kasa ba akopɛ awie nipa no so wo yira wan hwe ane yiri bedwane agya no because aho kyere e de aba edi ebesre ne aka kyere dom etie ye se ukoka onua ho asem a ya hye ne shoe nim na hunu se me na mgina position we na obi yi me afiri wa kasa ne mefiri sa adwe ne ka to se nya wo kwa no aka ne ya ka de wa ye wo kwa de aka ne ya ye ne hu se asi na wo ka me mfra no kongonza me ya me ka asem choga me nka se ka na wo koka me mfra no kongonza se me kan wo dia se me na me hunu me nkomodie next time bo obi de ande ente sa akura ba ofo so amana sasa ekoba ne sa na de yaudi abrengofo bi abrabo na ngofo won tetede wa abrabom ne yei ene wo so wase wa abrabo no no kura so ogina pen ben ya so Osei chedu masembwa opomra Asem Nipa sambe ba ko ayeze hangi no mekano kre bibi pam no Osei afre ne say ya tawia se chedu mase ko bibi pam no opa wo mekano kre wo benya ne number fama me producers enya fe wo meka no kodo wom ablabo bona ndi yesere pa so hunu so obi adum pempen so obi a enya ne mfonso ba ku bi a wa yew enkoya yankofo bebere gu afiase ntwa so to ntwa to so nti na no man kan jo so obi anya ko ne yire kwa akopeke ko no na adwene ye ne se ye ne mpena ndi wo ne yire firi fon ne ho owo ne yire ha akowo center table ready ye o ma ya bai masa ba bi e boy ye ndi ba ne to wo kedi awansole bi enye ne papa ne imagine no opia fiase wo di asem na wakum nipa o ma bi yes wan na wo dem no okotrim se na ye fon wo fa na opushi wakum ne yire wo ye dan ye hu ze mark de anga so de ade bo no a ye ga so de ade wo no edi ebesre ne die kwan se ye de ade ye nua ye nhempabo na we wo chi a obi di bi be ye no okay enunti kwami tawia message ya tawia ba kwa be frem mesre no o hwe bibi ye kama kuma to ye mwate 05513131 05513131 05483131 05483131 bra ayoku abrabono eye bonapa eye asemu eye asem kese papa enya asem ketwa 0551 na31 0548 na31 bra ayoku abrabono ne bo eye bonapa yenko enko yanim hello mo frazu kama me hello Maju so burukata che Peter Asafumula chete o. Nyame wo tumi. And yes Petro. Oh. Okay, anuti ya hwese kwa mensa asem no kan ana wanka akofo yunde ni asem kakra kawi aber woni ni nua no ene na busuafo no ese nyakopon dware no na ye hwe eho asem na branche le so sekire duma se opa wono amra mekana num asem se me miana me de tore so eyi ntwanto so hello baby a frefre udi but friend ku fiatia pani twa ho free radio no na se tv no ni nkomo why yetio asema ni kan pa dia asem pa no okra obi di bia gini 2 years senior say abontre na oda me catch minia chiro ne number no ani se minia bitigachi ya friend mercy okay na ordine da chen sasini edane was one crop position ka say ya prosanya
etwaso me na madam for cameras in the nti France last 2 years the meaning and buy anna me ko fe boy ne say omra no bo cameras obebu cameras ni wi asemi mi pia ko abontene na camera ho nsem chire ni yan ama nam so ko fan to ko be na mi yan pam na me yere fifi ada kin ne pani ya fa o number no ma me nyum firim no bedin komo producers no bedin komo ya asem wo bra yo kon no ya asem we ye janu obefa ye bre no nyina hello ozo be mai ye yango bo jawo owa ni ko me di sente jama ki se ko tie owa he mato ka yenti o ko me na na se ko fo me bio o to tia o ni ma da se o to tia papa magine sueburu ye enya wo se fe de di ba gwa nyem gwa se nya re tete ya asemo na mi ko nya o ke se do ba ha so na fo kinu okono sakra kwa wa sakra on ka ho enya be me ya me do wa lo so sho enya me pe so no she okay ni se o so be she ni na be che wa se se wa nka ne mo ni pa bi ni mo nya mo ni ya se ne ni ya semo na so do ni ni pa sa ti wo mo ntem e me se ni ya go ka bi se over and se the our talk enya me bi se ni o ti o ko tere kura ti o akura so petri na to akotra kwa yi obiri kwa yi na to akotra onu kwa akura isu za so no ba so na je so okwa akire nko a okwa akire pa ma yo kwa nkanko unjanko eto ba sa me bia akotra onu kwa akura ikafio no akoni me muhye ye no akosie no ho ka bia wo pi ho no okay o ma bi bien fa no so no okay o wa hne chechewere ye mfa ncha kese kra akoma chechewefu nyina hello baby afrefre wudin katachi last caller pepa che frem na na poko pepe afande achem asankale yetie o pepa so enchanto to de ayania enya pa wo ya anu kwasemu next le for any reporter o customer to me ato a no shi ni na ife go ri as fa kama o kai betu mi ato a e de wani ba koto okay the mati de bre na sreka o mata mo o yamba pa ple ko pe me tamba pa to pa na number it me try am phone number ma me na me pa number pa why okay ya the production la na begu so enti ya no afre producers no de bema ya fo afre no nyina emfansia ene emu ache enya asem keto akra maka che o se adwuma ko bia da wurumawu ena Sompa Asem Mpe Nipa firi juada ko sini fiada so mote yenka pa enu ti no ye ko computer so adwadi emra sisi ya ni papa ani de ebe chedi amame enunti ena me pese me di hini awo me fienti eya na me ma me sese le fie di se metals me god uses let me show us it ni papa ani de ebe chedi amame enunti ena metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tas no size be na ope 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic over you of Frank Enterprise now love pass also 30 by 60 25 by 40 and so many do wash you floor also 30 by 30 size really desire who do be our panel over maybe the band of uses in a whole also there the big water closet who do be over maybe kitchen sinks and the taps I would over maybe washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa Orukoto ofie na no a comfort room ko ya so no Frank Enterprise now be ready so we so Frank Enterprise our to market magazine room and some of them the North filling station no abrosan na no mu a ho na Frank Enterprise no na no dey asem da kura me say so our blue is no any ahafo e kwa kopem no for be here se o pe task papa ni no wo bo so bi etu akoton a en to wani ko be here so we let Frank Enterprise the no ni popom ene bia no bo eda fom for number is here na ti asenda attend the baka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868
the question is say you can find different enterprise doors papa any WC papa headquarters number 1 area yama ahwafo ani atiefo nyina akwa babiem eba dia santemaji we ene Sompa Asem Mpe Nipa no ene uko na yobra yoko yawie abreho na de oba no so anya atras medical ka cho se asise mapomente me ho ase fa beda adwumakoi na yenhwe ne empede pomasibre emfama se ye yade ye Sompa Asem Mpe Nipa o ma me mo akwa aba oba pa bibia boko de boko de enye ye fra wo sei bibinti nani kwaso odi uhusie nkyira se uhia moa ampo se ka do din si aka ma TV so ti bodin na nyankopon fam no moa wo ye fra wo sei George na firi hin na bae okay Georgina ese babia ofiri ba no onfa ntudwa na asem kese pa ade sama microphone asem ya baso ho asem ya baso asem ma me pom ti se biem so bokon sunya bokon se baby afre ne wudi nyina wo de tete kakra ho pa chan okay wakosam ne se awde abeda Sompa Asem Mpe Nipa se enkomoa pacho me yare o yare pa chan yare o he pacho mini padua nyina o yare benfie se ni pacho mfie nan ko mfie no mfie nan ko mfie num pa chan o tu ni padua num se yade wum pa chan wa chinchina ma chini bebele edi bronya iwie kula ma bia ma ko ba bia to aso mpre no kula me okunu wei me hu so no ma me nenam pa chan o fie ukunu pa chan adenti no amfa wa ma pa chan o se wo ma me bo na ma ne kula no o se ne nsanim me se me ba ha dia ne nsanim oh ada wode wachina ma na ba mu abu ana pa chan no kula pa si a o se wode me kwa wode wachiri mfie sei pa chan chale ne sha se nyina o de me na ntisa mu hospital ni ade kula de me nanka wa yo ho ade pa chan de bi wone wawo pa chan sei nyansa na mu ba be pa yaresa e wa Asem Mpe Nipa dwumadie so no so wo mmai waja wanane nada so te pa chan me nada so te wo aha awade me pe do ma bibiri aswake se do ma yedi do ma si awade we ho beto wate yakọ na yane prophet Joseph Opoku adweretia yene no enkwatwetwe nkomo emra sisi asimedu so na yene enwa ba no emetwetwe nkomo senti a wo so yade no media ka me hunu so yade o na so no nyame nipa de o hwa asiru si hwa baba wande no hu dadada prophet Joseph Opoku wa said osi hana ni no prophet menene na ntenche ba tohwe no ba hu de ha no eno na mema Sompa Asem Mpe Nipa ye di beko evurade sa no pam ka cha wa ne se wode banchi abongo mu san se prophet wa bihia no prophet kura ba hu de ha baba wanda dada na no nye ne ntino wa ha nwubiri ana prophet be ka ho asem kaka okay prophet akwaba ya na mini pa bibia boko de yesu adawo na bibia boko se oko deliverance camp wa nyame ensenkyere ne ye adwuma sa pepepe nyame ensenkyere ne ye adwuma papa ne marketing fo no so mo ba ho omo bai so mo ba nyankopon amma domo a gunasi a wo hwe wo mo no nam nyame tumi so hwe wo mo no enya asem ketwa prophet hwan ne se otimi ba prayer camp wo so ba bepemwa prayer camp wo de no se da bia me kase prayer camp wo de pia a wo yale emini e ba ya kase wo yale a eja meti ama hwe ni din eja unhia 7 nwansam papa na ase nwansam nim kotie twa okay na unye hia nwansam papa obonse nwansam bi etimi twa 7 be ma yie okay anti
yɛmfa nso anya den am no se obetua na mo okay aba me ho ama Nyankopɔn asa ne yale me ho no ye wo mamponten adwuretia mamponten adwuretia ye wampo bi kwam Universal Prayer Camp SS wabonsi sandboard esiwo kese Yesu ani ne nwan ko ana yeden ewo so ni medin na so bi ana memfoni bia nso nyeden ini so ahon mo ye camp kese adwuretia hena adawroma wama ya asase a ye bie ye sesen aja ye wo ho enti ahon mo ye camp kese sa wo yale a obetimi aba betwan awurade anim ama awurade ayeden asa wo yale a awurade timi sade awurade wonyi yale bi mfirim na mum efise me ye empaibo nanku ne obi a waba me nchen a awurade ka chem se ani wodie asen na me ma na koya na me hye no kura se ani na se na mum awurade na otimi ade nyina ye no emfa so obeka sa asen so one day na awurade wa ye den wa yama enti oma na bamum enti wotra se din ka se owura afenu mehunu se wo ye nyame nipa ebise me ko empaibo kura bai no eni na awotwe nso obie no otimi aka chem se akwala na ni no mesrewa twan na anyade a ebetimi ayeden aye ho adwuma nso waboka wose ne dan kura kosie no eche so di se sika ni nyina hwe akwala no a wo hunu ne ayeden akosie enti ya wode se wo pa wo se wo deka se wo pa kontuo se wo kontuo mu na wo pepipes ana se wo ton bibi se wo dan ana se wo fuo ana se asam da wo so na o pe se asam no etu twa odi ebra adwetia ampobi kwamo Universal Deliverance Camp and Ministry jesi amekasi ayalefo ho aye camp kasi o eho no da bia me ba me kana fidie su se eho no yentonsuo wo ho ana yentone wo yire wo ho ana yentone bibia o yentone aporo yentone hwe ye de eho no mo ye jeliko odi e fasting kakra kone koye nanso awurade be den obayi obusade aye den ama anokwasem ye kasa ye den kofo oba ha be dia danse a wo hwe obi be kasa meboa zo fonso se adano memri dan ana aba ya na bra bia mudi ne firi esirin ba ya na ni ate a na okojeliko a na kasa oba ye adano o nyesa de echen adano amse nani na fira mfinhia nson nani nate ate ha na ontitwi papa nti ne bra na ode ne ba no okọ oso obeba oba ye de ne beba obedia dance no baba dia dance ti enu na watwe ne so oba ye de ne be den ye de ne beba okay efise baabia na me wo awurade yi mi free eho no wode me ba adwuretia no anya kwanketu o se dade so kwasuo ana me wo dade so kwasuo na awurade yi ne ho di kire me se memra adwuretia amaye adwuma ma no ankase adwuretia mamponte adwuretia asem ana meken enti ekura ne yenim so no ye baa na awurade afa ye so ama enekuro na ye den etumpon enti misre se wo a wo yale no bra wo pa wo anase wo die wumawu agese ne mebu okura na nka mepese wo ba woni awurade ye den eto nchia nanso na de ba ko menhu se metie ya miso folunso meka se obi ani atie wo mfa gidie mo na mo wo behwese obi ani atie ono nso na ni efra to obehwese na ni betia awurade wonye saka wanyankopon e so tu gidie na mo se tu gidie na mo se menso me be payalesa na so obi dia tinso menso me behwede a gidie be na de ba se awurade nye ho nsanche ne ma ne nya dan ensiw yie enti mesre se wo bia wo ba bia anya me menche na wo bo na Yesu Kristo obo so ne asase no ne wo wu ye no onwane ye no de wo di wo wu so enkunim no wono no nche na wo ye dan wo ba na wo ba awurade so oba dan obeche wo eno mo bo won kransa wo munyina bebre bai wo mo wo o jese ye kase keka ade besa ene de om si nipa ene de nipa bai yakopon eye ne ho nsankyere ene nyame ya nsankyere ne wo
nipa bai enti ene manager no bai wo mani gye omo chia me ya se o ene de ye ne ya behu se adwuma no eye den ekoso doctor amanfo bi wo Kumasi dwom ai frɛ ho Dubai wakwaje bosia no hia na ehie ebi ton so ayento nso wo se ne nwoma no so efe pa ayento doctor wo se prophet ese wo ba ese wo ba no mbaje akwankyere o se ye na mpere bebre no ena ya na da bia meka se wo ye dwuma na sa kwankyere ni mu a enso ni ye ho se ni o se wo ye fasting kwa ma fasting wo fie na se wo ya eba kampo enti wo ye kwa na se wo se no a se ono ma wo mo mitimi firo ka che o se o fasting a waye na waye den wa se no ene se obi ba e wo so waye na fasting awie me kwa awrade ani ma na me sere awrade se wo ye 6 me busa no wo se ye no kre awrade se ko na kwa ye ba ko foforo da bi wo sa kwa ye no foforo bi oh so wa se no gabo abedem ha eti yesrem a mo ye momo akwanche no mumye moni na munye na nkunimdie ye den ewo ho beba ayi wokun na chi nkunimdie wo ho ebise wokun bi echi no ye die ye den ewo ho ti mesire nkofo se ayenya mepa wukuada anana awatwi se eye cancer efiada se eye watch night mesire nkofo se wo munyina mra no mo mahwe awurade anwonwade ene ne nsa no odwuma a wo ye den wo ye enye se mehunu ho asem ti bra na me mo mpa ye ma wo eho de mesa ofole wo ba ehunu bisa da biye nyina ye bompa ye no ye bompa ye ne enye gina se ye dwuma so a ne ye den anokwase ye dwuma eti mo na me mo wo kwasu a dade so a na mo ba mo enche a bonsu a na mo ba me ho no mo nsentwe na mo mra ena nkofo se wo mu hume ana de anyame adawroma ma ba TV so ana wo bia ya dai ahume me no man so na wase no eti wo frame a wo ya obedai won sabe kame eti anyame pa efiada eye watch night kase pa a ye eti ukuada ebe so nyampa eye cancel wo kina eye watching ye twa nyame anim ye bompa ye ne esua baabro na efiada no pa eye worship na nyumle so ayedai aye watch night worship no awurade ma anifrafo ni ti awurade ma bubuafo bi nante enti eye worship no ye nsankyerene a awurade ye dan wo ye ne ho enuanom ya na ebinum se na oba odifo kansi fi tekiti fi debi yesremo a mehu se nkofo bi nante abre on se na hotwe be kansi obi so akoto apo 4000 Ghana cedis eti wo ba me hoyi eye woyira na se de nam de ma no me ka chen se dabi enye woyira enye nsuo na ye kura no baby eda no eye free ade ye hane aye de mattress baby e ma da no ede amasi ama no ye nye den ye han wo beda ho no bosumi a ye nye den ye han eti misra amanfo a wo mo pa wo yalea ene wo hawo eniema aye koda na edo mo so wo mo ye dika wo mo a yeni ehayen wo mo a bema a baba so aye wo mo yen ye hono ye maduro nanso ye bompa ye awurade ma baba so ye den etuko at once ti me senko fo se wo mo mra no mo mehwe awurade ensankyene ebise yesu no wada ho ye den etiase tumi bie ni wa eche Yesu Kristo na tumi bie lanso ni wa obetimi ni Yesu Kristo ayeden adi asie wo mo nyina ntua na mo emra na awurade wo beye amana boroso wo ye adwuma enkoyie wo pese otu kwan wo bisa akaka baabi apesa woje tuamrika bra ya na obitimi kase na ade wodi amde ko awurade ni mo beye yie adien ana awurade ya eyeyi wono obo no so ne nasase naso oye enyeyi a afi ho bio eno betimi aye amana yeyi tuanamon ne bra na wo ba obefa wontuma ene woniema aye den aye kama se de Yesu ka kire obuani ni se yu kete nante no obanso a sa na awurade so be mo yu kete no aye den wanante ewo Yesu Kristo dim noke ya ne prophet Joseph Opoku adwiritia me kwale se dem fa na adwiritia anwanwade a wo ye no
onam Nyankopɔn eso eye no na asem ba ko pa ya na eye makono ye me fene se o se adwuma no menya me die o dabi Nyankopɔn ena ne dia eno ntino se ye kase sofo ahomaso dabi ebini ne mu ye wo sofo bi okure mu omade prophet atoto o so do mo ye no enso ani eno ti tuanamon sa nefa ko adwiritia na oduru wa be hu se Nyankopɔn eye nyame sa pepepe na ne maso ebeye ne ma o hawni amane biada yemfa enkoda prophet Joseph Opoku kaka omumpo omuso omugwo no omubewu no womumra awmawufo no naso omunya wo kora womunya wo no wonko de se on de 2 minutes na urade wa yedan wa yewie prophet yafia man ntudwa yemani ni 0543 854 306 0543 854 306 0248 889 194 0248 889 194 adwetia se wo free enkraneba wodrodu takiasi also pekaya ba mamponten wodi anoma no wono frɛ yan so wotachiman wo sunyan baabi a wo baabi a anansema afo nyina ba ho ensema omu nyina ba yi nanso awurade wo yadwuma okonanim de obaye na obehunu sɛ nyame wo ho no enne wakotwedom wono so twedom ba word of wo mo so eba na fe wuti wono mo yedan bra menua ba eka ana ade na wode wobi bu kwase a wotone yanto yale da wo so ade yale na aba awurade ntimi nye ni a doctor fo ntimi nye no okay wodi ba awurade ni mo obedan obeye ama na poro so okay nti munyina muntua na mon emra wo nsuo gina wo yam bibia awurade yedan wo yi efiro o za to da bia ye dwuma sa awurade si nsuo gina obi yam me baba yi operation ahwa na awurade yedan wo mo adwunsu nsuo ni nyina to agu na wompe we na fe adian ana apese awurade wonye den wonye ma won adian na opese awurade onye ma won enu ti no ya ne prophet Joseph Opoku na etwetwe komo adwretia mpobi akase adwretia mamponten adwretia ohawni amane bia yemfa enkoda no kekrede yakwa akoyanim yanimte na yeko na yede akoyennuaba entrase esanse yennuaba no ne nsem no enhyeda ennosu bia yade hamami yo yade hamami yo wobapa sabia ku sabia nyado eyasem na miwogidie se ne ho beto no miwogidie pa ma me wo hefa pote ene yo ya to minipadua kasade na ya meya onipadua ni mu nyina ti wa nyina me yare ba manka benfie se ni ba to konfie nu 4 years konfie nu wonye obi abone ba to de obi amodua ba to de wo ya adwuma bai ba to mi yare de menya adwuma bi na wo ya adwuma bai ba to mit entos ni ade mitimi akoton na me cabbage tim cabbage na me shefet na ya twia meka na muntosi ton unu obi anye sikasem akasa ba to de anya asemo ma me na wankasa ususu sa de na ha wo ba to minim yare na aba nkwaji obi ekunu ba to de anya asemo mufie bosomo ho ana ba to de kosi koden koda enu anu so yade ba to na wo di chini ye no eduru ba bia de nsem na ye ka kire wo ba to ensem de bebre ni sai obi wo ha onka o se de hia ne se obehwemi ama me ho atome obi kan ebi nka obi o se afilifie te se nsem bebele obi aka ne de o maame onkwa no maame ba ba cho ye mienu mo ye mienu oba na bema bema
oba on ne di mechi ona ye pani ka o maame kwotimi ba ya ka mebusa ne se wokosere wo firi baabi ana no amfa mu buade anko na frɛ ne mame se o maame wokosere wo firi baabi a wakwa ba pani no eduru baabi na ukoye bibi o baabi no antua bu amuade a timi kofa sa nsusuanso we ba adenti na ukunu ose wonfa wo ma wasa aware foforo ana pato David mentiasi ada no so wonfa wo ma se hano wa ose wa bele ohun de onye bi mo so wa bele ose wa bere awurade nyakopon microphone fifidie ne ye ababa wa ye ne no twetwe nkomoi ahomete na momma maame ne ntra ne ba bi nwe ne ho momma ne ntra se me ide fi se yamfa ne ba na nimu ama maame a wo bai sabia ku sabia nya do ontumi nkasa me fa ne se oyimum free ne nkora abre mi na oyimum na wo hwɛ se maame a sabia ku so ontumi nkasa na wadi ne baachi so be pa ya de sama ne ba mani aso na be ma one wa wo mienu a wade ne nwuye no wa pa ne ba bi atena so on de na ba mu abu ontimi famba abrante no ngware ne biem menu se ansa na umfiri kumase nko na wo ahoto na ayaresa ye nyame made a wate memi bo gidie kese pa so ho beto ansa na wako ana abakwa koboa ho abakora no a ho beto be man jana wade eduru ba bi na so ba mu abu kura na sikasem no asa yede ya ho den boa na ka womra waso mu kura ka ya awre kikire nsem enso hwe me pa ne cho nyina enti jano on hweme tese afukura de otimi kasa obe tukwan kula ejame waye na adwene se won obi nsa se wo yare se yare na ba se pa se nipa ben me ya etimi ba den e ba se sei ya na mi boblim mi danso a mi ntimi nda ti se me da kula na me se me da na mi boblim ne sa na yare no abanti ya sa na dem ho nyina me no so na me panipa like abam ka kunu kura wo ho a o se ya de ba mfie se ni 4 years ni ono wada pen 4 years nim bacha sa ono da dia ya de no ma se ohun se me hu ya no abeka akiri na ya de na ba aya asem ka wakoma to ye mu ate sine mfa pa na members na wo gidie se ohun beto wo ho wo gidie pa yeti o kasa no menyam na aga kire mi o wo gidie pa wo ko ba bi o mo se efrifie ohun beto wate kamu ababa wo yi pa nye nanim ayakata ne ho feyie papa nenso so aya asemo 21st kin ke sciatica expert of yenko 21st kin gade bibire biada obetu ase no de amaye sciatica ne so sisi afasire mu na kokom yenko tu sciatica yade no ase laboratory ne scan fidi ahodo p 21st clinic massage no ye adwuma 15 branches and wo Ghana member Kumase ehwa overseas one to Sompa TV Sompa FM no and wa abrosa akrom wo bo ase akra Sunyane kwanza techima 21st kile ko babwa pa yenkoi ni kutu ya dia 0540311311 0540311311 Women of faith was the Lord is our victorious banner. Na women of faith wani ohini adazwa aka manjirimu na wase bramie mompa ye nimpaye na anopa no num pepe TikTok so omo kaje gum empa yo mo bono odofo obi biada wonya yefunu emfa enwoba no eno ene se brei na ye nyina ye mompa ye nsumfra awurade na 15th to 21st February no odofo ye culture center ye 21st no na se ne yesi ko bompa ya no mpa ye dimpa ye no adazo nyankopon no wode meba odofo wode meba eno ti so fra brochi kura no abobo ho na bejo ba ne fa ko kama wate woni women of faith ye bompa ye pa eso agu krupo twedi amposo na se obie osoro fence no emfa emaya apostle Dr. Megashi wo frɛ wo to apostle so yade biblia bia da emfa meda no babia na ne branch bia wo bia no bowura ho yade biblia obetu ase no de amam kuma se makru police station dada no ho eno wo yenko na apostle Dr. Megashi ontu yade no se fama no vigil studio so se brei na ade bia yenkai duma ye photo
ana video no obeyo no de ama wapoto nya bedi nto no ayi yo ne na wotwe dade no nya yebenya kai dum de ama na da achi bi wayi de akire ma na ni video no ana ne camera no de adwuma na no de ne papa orofo yekwai no VG Studios o malama baase o kokroko street ne so epe ena wowo malama baase nkran kokroko street ne so 0574715778 yekwai na yenko no VG Studios no onko yemwa orofo yetwetwa bi yebobo bi eyede be ya eye club beer na club beer na ponto nya bedi to ne yiyo ne na wotwe dade ni na no ne de se bu orofo bedi na fofo aboadem bia eye club beer ne mmom se uni fie du nwotwe mfo asem enkoso obapem fofo asem koso bia enoa ene club pro the nations anka yade ye o yade de eya tinyumtuni ni kan osisika wo na so yale a obede nya anije ndi abrabomu yade no ya na ahomte pa na ya meka de akosi sei me de meka da bia na asem bi sei ba na yetu o man ni wiase nyina afo se bibi wo baabi entinento wa ya ada no na yetu obi fo na mka kire ne se so how ma wo so ohuna somdue so mfa so ma mi tu ezesi ase e beko baabi ni e be hwem ne yese wa ye bibi ati obi ngo ka soria kwa hwe mirika o de beko no na enso ni ofum obi a bibi nyanye no ka so nka soria na kuma gina baabi gina ase me baabi opi bia on vanko akire wa hunu ha no mframa bi afa ne ho ma bi sisi mema bi sisi ma bi ebinum kasete ebinum wa adwumam ebinum twa ebinum na ntiri wa adwumam ya minimo obi otuma ka obi ho nsema me yi na de afira adwumam nipa no ko no se me mfa nche ni kro ye sa ada okodi tro but obi anu aduane abo no edu ofiri so wanya ebo ne bia yale yenim ne yebuza nse ntunya obi abo no se dabi ba ne refi se ne tram obi kofie nipa no ko no se ne odi me ho tro me mfa nche da ono de ne started so de ne nante ne esi ye bia ne sister yitimi afe no chinchinchi yeso ayi obi bone onkai bone koro because fanze konkonza de normal yi na mkoka ye na ni ba na ho so ohunu se ni pass mesi na makasa de etia no se beta fracha ya na woduru kwan so a wo ye to fie wo dia se ntia blabo aye bono da ye kan bi kire wo se nyame dum wasum die kakra wo okunu kakra ana wo oba kakra wo abusuya bi kakra na wadwuma kakra ya mane nso wani na bonwo ban so obi ntimi nwura meye jejefo mfama na koba se wo trabo wura obi diem obi ni obi na tifie obeduma kanipa na dinani a nipa ne tu a onfa nche wo ko ha ne da wa ma na ni gie da onfa nche wo ndi yawo yenwe sa de ni yie na yenu aba ye nya abandem ni se yempanifo ni tie ye eden ayaresa beba yawo no okay eyetanya ayaresa enso ebeba eya asemu ama me ne wan say yade nipa benya bo a na ye yade kuru ya menua ba ne home kura no fra no pa besi sa abire no hwere din wo yale nanso gidie kese wa ha se ne ho ebetumi ato no omna samwa no ma mentwa menua Kofi so Germany Kofi bebia obi am chapa ya on se enoma we na de bia na ye kase emfa ho ne wadan bia wasi emfa ho ne usuku bia wakọ nti se woni obi kasa onyoma wo no nyame na de adom wo ene wanya ni wiase nsem ne de wo mu no mfa wani hu anokwasem tu ye nipa bia na te wiase a ade ekuta nyame de adom no sufa wo ho a na mra ni nyanko awiye no unim de da wanim se wo ye obi a wo ye intelligent na unim fie nyansa pa ya umfa de a wanya na entwa obi mpoa anokwasem yenua bai eyese bi obi ntiase na obepa yalesa ene wanyi wanimu amodin ya yenim ye fiefiem ne ekura ye firi so anokwasem ubeku obi kura yare beba kura na ye secret ade bi a onanim se no de nanim ba de ne din ba e de ne kura wote so ba wo kyena obi kwasere no sister wonam wo kama se ade sei nipa so beka abibifo makacho se enne so aso ya na so adoso ena nsana ba se wunua bi so sabe wo sere pa no na ni nua bi ho akyere no ya wo ka ne ho asem ye problem pa no me de bia makam se Ghana pa ye nka ko ni ye yo ebe ye den because asesere ye de ne gebesi den na obi asabe obepa ne yade ye wo se makata manim because of ni nua bi kura Oforisuo ensama ebe kan fa no hwe oba woto fefefe kama ho fese hwe de bronsam ye nipa ni kunu nanso ni kunu hwe na wo ya manka nche ozam se aha se na woto na se so ho ofe eti be ma do okọ oba
or can some akesi egu asuma be very careful yare ne mai say yare ne ba na be ma na obetima tena ho a e na friend say wonye kunu say yare ne ba na oba ne betima tena ho a e na friend say wo yire nyanya tama wo koba na sabe dada ne abia gate ni ayi milo ni ayi sabe pe nam yayi wei come beef ni ade dada enya no e na wo yire de do emema so kwa da enya no sa wagane mema bo adaji wo ma ya de mesi ba bi te ba bi o bo na so ne so pa de tuwe na wote ho wontimi so ti ase eti for better for worse na de bi aye kan me so mo po mo so bi ko ba se de hwe wo de jai enti nkrofo bi na te ba bi o za bam ye bu na bam ba ko me ka bibia sa baba we no to no ko ani ko ni bia wo de aduabo na wo ba de no ho za wo to no ana zo ba de no ho se oni ni kru netwo mesime ne wo ma to ni abrofo bo o mo bo na ye hye ne kra na ne supporters e bo mo nsem because na anye ya wo kira be yi ye de ha de pam coach ye sei we yasa enso sa nipa na wo ka no wodi ko nya park no so a wonti mo 10 seconds ye problem no did the person ye kan nya ne say ye a haidie ye prophet akese mienu miensa enan ekọ ibetimi de na fa ba bia Sida worship center ho Prophet Joseph Mensa ho ye Joseph Opoku ho ene ye papa yi so ho ya boati mu nya ho iti ye besre e base ye Nyankopon so moayen na obi be pa na se mu ka se ya minim se ne tie bia no obenya yi so ye mfta na sa ma hena asafo wo so tie program pa first ye na ba ye no wo so tie pa se ye fie mu ne ye ba bi a sa no ma na wo ho te se de ye nwen na sem na no wo ka no your friend say you know hechi first say obrayo kono kwa mensa intina sa ma hene asafo anfi ye chapa okay me can tell o de bi say we de sisia na call no ba obi o ye fun yade pa a wo ye no ho hwea enye yie no wo chena wo mra titi aba so Oforisuo Aboagye na spiritual marriage so hawo no ochina bra usupo Oforisuo Aboagye ye funjade gidi we ho hwe enye yie no bra enwom be konkan me nua ba me ni asem bia kan nwumre se me de me wogidie ka kiro so ho beto wate kama koma to yem ho beto adu hu sire wo no de ode ne satene wo so no de wo so de wo yare nti wo no ntimi fa nkwa yare san no o jawa wade no e wo na kuma mu wo na adwene mu no ya me be ye ho senkere ne wate kama kuma to yem 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 ye fa 1 or 2 calls bi na ye nkonko ye nim hello ye enso ba bo dey ye nko kwajo me surprise me okay onyanko obili ndukuke no bana gane jema ko bida ete ba ya hotel otu ko tijo bitu kwa bidanga na no de ngata de papa apa mungu kana omruka se be de so otu anata buku otu anta kai emema diki mema ya ye muzma papa apa ya fo chompa yi wo so fo me na papa I said, man, I said, man, as a woman, I you would not go up. I say, when is the meeting? So, when you get one another, Papa, hello. I did tell you. Hello. Ma Josu Aburuka da che bebre ni so ayakuya nim. Yo. Enya Asem Ketewa o. Enya me mo dey. Na me ba ki mi se papa na o de na ma no ko adi. Ki me ba e ni le bebe. E o bebe. E bon pai. Ne hu ofese. Aya Asem o. Hello. Ma sam ni tan se o. Hello. Mi ti o pa baba. Me ba so adana e ya o mo mpa omo ye so mo na mo mani mo na. Omna Samuel kasa ho sesi aya Asem Mpe Nipa. Ya ha no libi no labalaba nipa no yare no te ha.
ye no ye hosa ye hosa eno tino ko akoma to ye mwate anto wo to wada why hello baby afrefre odi kadachie baba che frame na boy na ka se free aye Sudan ye nti o kadachie next na Rosem na sebema oni obate na mo fa o montem na adiwe esi na wunti fa o nice for mu ni echirima so wo muso bia ni gidi obi wo kwa sa ni o mani bia ni gidi enim fa ye de ni sa ha no na su di oba na chibra na so di do reception na so se mame e tina reception atwe na wakasa kwa na ko kan asemo a nka ha obi edo na o de mame abro ya bisu na se ma ye ha na de message for mo ni gidi se be madan nti be ma fa tue ho so okay awrawusem kura ewum ne se ababa we ne maame eyimum otumi nkasa ya asem o na brewei ene de ne ba ekope na yaresa abra bema betumi de ne yere kine na hu ababa wa na ofe kwa ya asem foforo ya asem o we every systematic press was say birthday nkoma brother yima ewo enkranza kumsa dumase na brother yima eya adwuma wo Madam Lucy Enterprise won kranza ose omana awoda pa we kura swage pa we every systematic press ho na ode ema brother yima said ode ne sabe so bia nyanhira na nyankopon ema no ahoden na sabe ku sabe nya do abrabo ontumi mobi na nipa ehunu enso afere happy birthday to you Ima we yima wo Bible mu ana Ima wo fie na na free every na na free ahuntahu okay ashton na free oso chia na we dey oso here life na ko baby na minim se wa be oso dimika akwotena ho oso maami case e banchi case tienke ya ko ashton na free ahuntahu oso e banchi case kwa onya be ma no yabo atenso so ewo kan krom chese amanfo mo boaye no ano odin enti bibia be kama bronzam zo fa de papa no ase no azuka we omra na ayasam yes so dia ko senior worship center so for nyamia sana mo papa yes so dia da wo ba adi nyamia sem eba na no pa bia first service kan na food for thought no first service no first service no Cedar Worship Center enu ti no ya fu ani ento Cedar Worship Center so yes so dia ko Oforisuo Aboagye me mapafo nyame ya domo a medical ka cho se jafu ya dia no de pa nyame ya domo chena brei na enyi firu so kama Oforisuo Aboagye me mapafo ya kama ko long time